Pemirsa Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, saya nincapang rasa waspada indeks status Mpox, pinaka kedaruratan kesihatan masyarakat yang meresahkan dunia KKMMD oleh Kementerian Kesihatan Republik Indonesia. Berkanti ketincapang sarang Balai Besar Kekarantinaan Kesihatan BBKK Denpasar, ring sejeroning nambakin panglala Mpox ring Pulau Bali. General Manager Bandara Gusti Ngurah Rai Handi Haryuditiawan Mausang, rahoy mangkin paikatan dani sampun masang tetiga unit thermal scanner ring area kedatangan internasional. Piranti puniki dados uratian pinih utama untuk nambakin pengelola Mpox ring bandara. Pet Prade wenten penumpang terindikasi Mpox, Handi nugesang penumpang pacang dikelis kasuk serahang majeng BBKK Denpasar untuk kemargiang paletan selanturnyane. Penumpang sani kejantenan keni inucap pacang ka isolasi ring klinik BBKK Terminal Internasional sedurung karujuk ke rumah sakit. Kantos mangkin paiketan saking bandara durung manggih wenten indikasi penumpang sani keni Mpox. Duaning asa punike paiketan dani rajeng nureksain tur sayage antuk ngicenin setelah pemargi anutin protokol sani memargi. Pamidabdab inucap kemargiang pinake pangupaya antuk ngerakse keselamatan turmaning kesehatan publik utamanya nih majeng penumpang saha pengunjung Bandara Gusti Ngurah Rai sapisana nambakin panglala pinyungkan punike saya nelimbak ring Bali. Parwata Bali Pos Nguningayang.